Video here no wasanka no na mom ye bekoso anu yasre wo banche no bode ne menken afabreye wo adwene ne kobia afabreye wo akokko ne aponche ne nwai afabreye wo jene ne ginger ne garlic ne meko afabreye I say adofo no bad wo here ne na sanka wo mo anu anu ndo mo ye ready ena yen stove so de be ye aduane no so de ke adu gas oven wa fa chechira to no kon te hono de sorted enti de aka ne de akai akokọ nkwan ese ye bi aponche ne odwan nkwan ese ye bi ho won so pa adwene nkwan ebi obi o pa abe abekati konto ni nyina mo famre date ni 27th 28 ni nyina yen kamom na ye ni fufuo party no shonkokra ye twem ye twem so what the forum bar fonka what the spoon fonka what okwa locals bebre omunyine ba ye no omo ye adwuma na che tinyame ya adwuma 28 Ghana for papa bi ye to ye nsafrem enne bo manimu ha no fufuo party team ye betwem na se dan betumi aduru so wotumi asori aba ho kekemu a wo apom depa intime fa ya ye bia nhye bibia mo ehi apom depa enti Sermens Vyter Herbal mixture omaba adwa bo ahema anama ya bo andini nyina Bese ya wanka me da se wanka tilapia yanka tilapia be se comfort me ye ne adentunya ne a chika kana de realize ba mi hu bi o TV ni so e be de 28 de nyina ye ba asanka ne be de so pa sa wo di bo fufuo bi aba wo nya fufuo di bi se mo ne nkwan ne de ba no ba fufuo di ye bi no wayo wam nti wonya wayo wa kama kese pa be fufuo da ha na se nam ne gugu ha kakra nya asem ketwa Ghana for ye man ye fedo the last year there and there ye pon kwa na fufuo ni bi nda so oh ba man ye for mo me ye nti sa ne ye hwe animu se this year so rade dom ye aboafo omo famra ne nso mo so pa na mi hira mo odo ene de afofie da nipa ni nyina wo fie omo 8 ye hwe nu e wa adwama so ne de ye Medase baby share mo achi so mo kwa ba na mi ni so bi adwodo do ho yo na mkwa ho na oba baby ayekom bi ada ya bre na oda wo hwe TV mi ni sesa me wa fidie da ha wo hwe Adom TV na no pay Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules edro so nko a ye ka ho asem amabo ho de ruade bia metena me ka ho asem e bia ne de nkan wo temenka e bi so wetia so nkotobi ene to anamon Esa 28 wentimi antibi anwe aba beboka wafa asanka kakraka ofa ba koto wonum am se wonum ayese bibi nhye da nkoyie saa no e wose yi ade nyina afri ho nom ansa na saa da na dru na no so akire na edi akire nyina woyi ade bia woni paduanum yesi obi benya wane fi yade wa mama nkama semen nya bia nko ene ni nyina na gina se wo yare na odo ha wontimi eje ho a enje eto me bi won so a yare ne se ne etie no to bi wotimi echi ana nko saa yade a yesi eto ne din siatike na no meka se ma me fe ne siatike si saa yade ya de bone a wan hwe ya fufu a ye bedi kra wontimi mmabi esan se oto asintini twetwon a woje ho enje wa wosisi nya oya nso mu akwa wona ma wontimi nante straight ohuno saa yade ya de bone pa Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules ye de bedwa so ebuyi yade na sekra na mi wakase bia meka mi si deku wuti deku ase ha wuti twa wuti deku ase yade a ye fe ne sciatica pains do to asintine atwu kosi wo nan ase no yade a Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules eyi free ho kra de ma men kan fan nchen yesi chese asem no kra no ye kan ye nto sebi saa yade ya de bone ne mom ne ho aduru ene Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules na aduru herbal mixture said a macacho no ene ne capsules na hwese yankasa ye bibi mamu ha nnua nu bna nyankopon odmankomade a chen a yetimi dibi sayade no eno na yakeka bom edi aye bi capsules said be ano no ba ye omre ne aye bi so syrup na obetimi afa na abo yi yade ne de afri hode amawo seba honam ya opa ne honam etutu dia we Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules free wa eyem se na eneme ya to sne kakra edo ya shada ye ya formulated in a very nice way etimi boa wo esiesie sa de no edi free hokra and I know be catch me say de bia better hana meka
ebi obi o ho a wo ye be ma na afi o me ma sem hye da nkoyie na ene me nkoyie se da ya me ka no no to da bi ho ya na adwendwen so ka me se se atenka ni ho a so ma adwendwen ne ba atenka no ho be ya adwendwen na fi ho be me bia wa bia timi ka hwe wo se to da bi na se ma ye stressed up a me hia me yera na bibia ye fine enti so hia na still na ene ma hye da nkoyie ma wa stress up no kwa wo sha ase de frifie na me se wentumi anye ne ye enti wo pie no atoa so ansakra na wo de abefie seba premature ejaculation and I say erectile dysfunction in biadia me pacho me kamfo Sermens Vyter Herbal mixture in the capsules and they be out if you fe na what menka said the way and yes aphrodisiac now ni maybe there be and yet the ono me ya papa ni be there be way 20 ni e de hina hodo a eboama eyi be ma entini mu esiesie ni pedua no e ma be ma timi bo adwuma se be ma no eno na ye de ayese adruwin eboa wesiesie obi obeka cho so me fa diabetes edro me fa hypertension edro eno nti na o makasa saa de na ba eno ane se obefre yen unya pre-care natural powder now the Sermens Vyter Herbal mixture in the capsules now frɛ ne etro kwan abefa so obenom na eno ano no wanu edra no na hye ne so sa wote menka na wo herbal shop na apabie guma Herbal Ventures e wo Country Dry Clean e ho na abenya bi ato opese ofrɛ yen so a ye number na 0244 718557 0244 718557 anampo say 0241 604 702 0241 604 702 number me you na afra so a ubenya ye wo so na afin so ye ba na da bia me kan na oba wotifie wote menka e bia na won sebuo na ehye da nkoyie mojetimi tu bro so ana asa wode no e ba ye wo ya pa ana wode no e ba itimi ko commercial break 1 day 2 days na sa ba biem wode no e ba 21 days obi okwa no de na 14 days na sa ba biem e ba so e ba bebre won so wa ye hoya na say wani ase nyina atotom una mo bia gusa so yare ana e de ne haw e bia na se de moja na ba na e kopem bara e be sa ba biem na ne efiri mu no unye bi nsam fan shemu e ba de bia ye so wo low in iron and na iron wo fem moja me patcho hwehwe Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules na no mbi na nyi saya de ne mfiri honom na ma menses na regularize na ma kama entoto na kwan so eyi mfa ma na mbra 28 days abehu no 31 days abehu no obi de mpo de onim this month 28 days the next month 21 the following month 31 esa babia utunkosua na obetimi ehia befefro ni nyina aka ho bi eba ne saa ha adwen na wo so a wo de na kamwa emmada no obi de etode bi ohono ma environmental changes and as hormonal changes at a particular point be twam di 3 months na akọ 6 months akọ 1 year wo de na ekọ he esanse nya saa na oba de ye unya monopause ye enti wo de na eden he na efa he na ekro hwehwe Sermens Vyter Herbal mixture shakwan ene ne capsules no bibomu na emwa wo na ne akamu na enya maaye no emra pepepe na oba na fa hudi eboaboa no na akofa yade foforo ba mayo we are very prone to a whole lot of things and it is all na one fa wapomudin amfa wa ma na anya ade ehia wa one sha obedi dokono kwa ene nti fra yen e was 0244 718557 0244 718557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 number me no nyina frɛ a on sabe kan na ye na watwetwe enkomo eno echi so de ya da bia me kan se edroba kwa de abadwa so anom panyimfo nom enkwala nom obi etimi fa binom eye pre-care prekese powder and a pre-care natural powder sa powder we usegu nsuom nso de na wanom na de de ne se so wo bi ho na utita pai wo pa wo tijade pa no eden awe ko de yu fa pe ko na asaba bia na wo yade bi wo inside ho a cause tijade no bi kra na wo yafunu na ha na ma uti ya wo ya me pa cho hwehwe pre-care prekese powder bi na no no mote ebeyi yade na wo ho na mati yade na ba no efi ho de amount wo de na bia na wonte ma se kana na efe yade bia soro bre ba gina utifa uti ba ya wo yasa wo jo ho nje na wani ba ko aye kokokokokoko uti na ya wo ya dodo me pa cho pe obi oso kwa na dwo ntumi nda especially omo diabetes na omo hypertension no wo de type 1 type 2 de wo de tie bia me pa cho so pre-care natural powder bi na efe bi gugu nsuom na no
Ebia o maame bi wo fie papa bi wo fie or cancer or stroke immune system na ayemre me pacho me show paprika natural powder bi nefa gugu nsom nanom na de o ye maame a wotidwa so na wankodwa wo ukọ adwuma na de bia wo de akwane aba he say de emfam tue ho asafo hene biem say ene na wo emfie ni emfie hoho ni afi ni menkọ hospital da banyare da bi e bia na bibi wo ho a wanka se na obu ani aguso san Ghana fo de no kwasem ni me ma mbeka no kwasem panyina Isaac obi ho no ma ya signs and symptoms no ho and so on hwe ho asem na won ka me pa cho paprika natural powder ni bi enyaye mpansa na fa bi gugu nsuom na nom oba pemfo pepe bi na nom se de be ya omoja no ebe ye pepepe na ebetimi aboa eduru bra kwa awo so a yankase pepe bi moja bi esi akire abofra nom panyin nom wa wo yade pepe nom wa wo nyade wo so nom bi na ma ho ban na yade bi amma obi o ha na kuma bon 10 pacho yesi efe ne palpitation ebo na ejai ofo step kakra bia na wa bre me pacho paprika natural powder bi fa bi gugu nsuom na nom na obenya ahomeka yade de yemfa nso ayeti so eyese boho de ru no obi ante na me bo de re wo fa na kofa eduro ni bi nanom na ensiesie na obi benya wa ne fi yade na hye nso say your health is your wealth opomuden eno ne wahonya eno nti emma yade nka wo nto ho ansa paprika natural powder na wanom anno echi so na wape ye do Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules no bi na wanonom so your bema na o mema sem nkoya da bia meka chew wonya paprika ni bi wa fe Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules no bi na afi wa frɛ ye ne achew kwan abefa so obenom ni tissue so wo diabetes and so hypertension shane so se wo pedodo atu a ukọ kan shi dry cleaner busa se wo past ventures maame no ho wa bi bubu ya ubenye bi dodo bi ato na wakọ akoton ope ba akwato a hwe pharmacy shop na say a herbal shop ben wo na pebi na to hwe ne say number no 0244 718557 0244 718557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 wo your bad time na wutie me o ma no moko school de bia na agro no doso obi onso kra on sheda mpa aduane de bia oba na o yare ne de no hospital a paprika prekese powder bi prekese de wunim pebi gugu nsuo ano pebi okọ amane bi nom enwumre no amane bia no na esiesie ne pedua no Repast Ventures ebenya dodo na tu ye number no screen so fa na frɛ ye Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules afen so paprika natural powder e ho da wani Stefia yes yeah that's say